ata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi. Karibu sana musiaisia wa Mutongo TV na ende mwithukisia wa Mutongo FM ila ni ngwatanio ya mukamba kwa masitonya neto wa Peter ni mutuse na ni wa Maunda na ende kilungu ni Mbenzi. Muthijani wa mundiu dhini wa Mbenzi kama kawaida twithatio nenga ebuso ya kukangale kwenu wiche mistali murembo like pina kana ende ya mapina wike pyoko nundungu ya mundu wakwai kutatevia ni kubia nayo kwa katuisi ya muthijani wa mundiu date ya mundu we Benjamin na Regina yethiata nita wa Regina mweni Peter nukite Mbenzi kumanda mundu. Nita wa Benjamin Danger nukite Mbenzi kumanda Mbenzi yakwa. Ogo museo nina wane museo mama sito nita wa Benjamin Danger nakuita wada nita wa Regina mweni Regina mweni Peter kwani niwa haya manza miwongoni kwani manza miwongoni kitu nengaleko yana ko kangu ndo ndina kwani nambo neba aneba naendewe nwe nambo neba mwana mango na bitete twakomane na naiba naendewe nwe anaona etomi titokomane tunene ibane tuliya kana no totwane nenako ndabende anda umbeata ini okete temana nenako ndavya kana wena bango ya kutoa wangu nende wewe mtoto kendo kiombe wenda kutwana ndi ubangite kutwana ndi watu wewe nani nako aidena balade wewe na aidena bade wewe nela na uthukuma wemo witha weniba ne wandiri netwa mota ayuyu nduthi no tola na kutwithia ndio ngo tatapio tatata omealangi nengi omealangi omeka saa maka idi wa family sio ndio na omeka zetu kembe ngomene njiko yale hapa yangeleke vya kwa kwenda aye no namba okwisilia aiwa mbeya asiaye ndo namana ndo ni tata yao thokoma ndo ni thokoma ya mbeya ye ya maanisha haya uthukuma hata yu ni thokoma nao saa tu ila yuta hoteli ne ndele la na kwa ta besa ngatinga thokoma bubu anengwa ya kuku kwa tata maana huyu kile la yumo ya nozio ne tiona kai yumo yeso kwa lita maana no mbesa nse kwa mudena maana hizo mbesa nse sinaingilia kwa mialanga tu kwa mimi lakini isikombani si yani tekwithia family na tie kwa mialanga tu mbesa ndingine mwanzi isiko sita the family wese bado no to kuongeleka with time wewe uko mawe ya ng'ombe ni za kwa beauty shop wali wa marambo hiyo kwa beauty na wandisaidia kwanza niki na kwa beauty utu nenda kwanza ndani comfortable na kwanza naona kwa ile to kwanza smart okay kwanza iponya domi wani la nongo nene sana ewa moyo ewe mtoto niona hata tu kupita tumewana tuiruwe zetu pita ya mundu aye tuyeso pita nilio kwa uno to awana ke aye tusi awana ke ni sia kona ewe mrembo ili ambia ateka hata nena kumundu ni gwanji kwenda oyuyu yeso meko yuyu no with time no tuna ngotavya twamit so ingi tukanena about ndosi kwa wela ana mundu kaino wile na mundu yele wakitito kwa ndili kumba aye ndi na mundu ne single we single na kamba we single
Niki uliana na kona eno ka na eta komana tena ene bangi tayo batana ambo kwete chaka kajuisi na nongo iso kwete sia kendo ndo bangi tepyo we bado mana nana suma kwa ene kasa asuma nana manini ambonge langa kwa dasia na vumbi to kwa mwezi na 25 wana yangu sindite mimi waeleza wewe lo wako leo ni wewe lo wako sia kwamba na totia ni to nemo ndo ikiange biti kwa miongo ile na ina gara roko na mama kundu miongo 3 ni miongo ile na ina ikianga biti with wewe langu wako na basa kana tueleane bitinje ndaye ile toka tu combine bina wewe sibina ogeta combine na kedha wenu ende bani ndo esa yesa mani wambesa ikedha wewe na wendi aye ambao mbongelanga aina enda smile yeko ne ka kwako kwa chang na mokanga ngatata ulijo asmile kwa kwa kedha lai sawa lakini ambaye kianga biti ni kiange biti wenda ni kiange biti siongeleka anga with the wolo wako na basa kana to combine at least with to sawa ibandu ni na kulelia ngewa akoyo kanene to hanete ngamia no nde ona komanda kewa ni dina kwata kibiti kwa konda kwata yombesa kunenje aje adiona kugethera na njasi we anenge na nengo nengwa kadi ya NHF we to combine yetu ndini kambadio sisenge kana meteke lote na kibeti metele wa mboli kana indi tuitwana mambi as long as ndi nena kibeti aiba ayega na lakini kedha ndi na chobe na tena ndio na tuweza na ukawa ndo ndenda mbesa no tuikalona tena gendo tukikala maisha masia niwe lakini mbesa si akusiende monopyo kama maduka mwacha mundu ome ni mbesa mundu ome ni mbesa utena mbesa nengi with your family hata ningi dhanina mahitaji ya kwanda taona nigeta biti maana na ndo kwa mama kila mtena ni kwa maana si uniete ni kwa maana jana tazida sio mbinga ingi tutani ni banga mono wewe kwa maana ziana wewe yusi yako ni sisi wande si hapa ni sisi wande lakini kwa mzana no ni the ngilile ni bani odomo no kuyo ile no mbesa lakini kwa nini sawa wendo wewe wawendo ndio sawa na yini wewe niona taenda kuoa lakini wendo bado baeleza na mbesa leli ngoma aina juice ya kuti yakwa sawa akundo lile kana ngone kudeya ile kana no mbetekela aye wenda nisa kweka wenda nikiata yeke ndo mbetekela pure life ndo nyendia ndo college ambao maanda mbesa sisi mundu ena bata na kendwe ndakela kasia lakini ambao maanda mbesa nesa na ndo ndopata nyewe menea cha ndina kumena nyewe sawa whether wamene sula ya kwa nene simoda ni ile aye sula ye sawa upango ya mwa kila kitu ti mbesa ti chawo ana mbesa hii kama ndambi nginenge naona sonye adiade na ndoko mama ata ni kwela ndimo somo ongwe kaza mundu no se mundu atane wekea effort mbingi ukegea biti ukekaza ukono mambo maende anesa na ugo lakini haitaonekana nikia ndo nakuya mbona waambia kuomba mwenzi ngote ne teye ndina kumisa nota vya kila chao kila hivi ndio ndani bowari nota vya kila chao wenda hasa ndio kama ndo kendo kedira no one comfort you kedira ngiti wo vitamin tayatima ile no tuili kana neo na kuzoea ya tulikutoa nende twako maana we decide aye njoo kwenda ama maanda mbesa sisi
kindu kigiulikana naku no ta wina undu ungi nakwa ntina undu naku thina ni lakini nini date swingi naona no tatuelewana wakawi sawa oyuyu bado yuambia yusi mundu wendo ndende togo wa date mutu date yambe yake mundu no ya mundu ungi kanga ambe kwesiria no ziwi wambe kiwabina gini wembe aye njiona mwezi yona uyambiwa mboa ngote na kwa nini la wendo nini wangu ndiye pio hata waumie tu no ale kiluku metu aye mwezi hata wewe mwana keo karembo mtoto uliitwa kiunga mkela wandu wefiti kabisa ngono utazoe na tena banini ngono ile ana nako lakini ngiona kanisile nesile ngokone asimu kana wambe yakukanga yi wambe yotengea ngokone asimu ngotaga kanisile ile kala monera na kema mani yote tena naona tabio bandu ina kadena kidogo na wena message ya ile mako na mamundu ndina message mako ndina message ya mamundu usiunge mwana jamaa mani yote ndo mae manao kwema kueleanwa wenda mundu umewili hata nenda mundu ume ukumbelewa mundu ume okumbithukisya na mundu ume wina wendo balane na nyanji meje ndio andika kwetu kiasi andina wendo bao sawa kanisi lendo kitu sana ndio wakutita tutawita yele wala yagundo wa muita aye akaida wena makweli inoinya olawe unoinya kwa wangu wewe si wa mindo nona dalila wa siasa tu lakini nyo gede awai we monene koya no kamwa no taweche mkati no kamwa bu kasi minyo tuwang ngoko mazanosi yenga kwa neno uko neza bwimba mwenga no we yuko uondo kela weka ile kwako ya chabane kwako na niwe namba ulikapa namba ile ngoni nye na ndiga tele kwa ngoni na mundu nye na kutwele bai mundu ngoni bai mundu ngolata yemwe mane wambe yembete yo maisho maingi na mwisho anaweza umwethela na ka boyfriend niona na kuniona tawe na ka boyfriend kwa bandu aye ntinako yuko na sabu ninaku ngone bandu wangu ona zindu ile siye to box no kono ndo siye kala siye sandu kono ane siya newe yuko unyene ndatete watia libango ona ata wethela we mwani we bango ni kwako tinalea kinekana mbese wano mbetekele ngoni kwako bado ongo ya kuno ikonde ngale wengi nona ngale wengi kwe kata mbesile nesile ningotabya kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi yaku yangu uzovya wana wambiro uzovya wala nene yungo uzovya mbewo niwe wauwa kana nikibeti kingi tawo ndio kwea yungo uzovya no nguzu ya kweno nguzu ya kwa yona resabu wewe kwa kaeni ona tawe na message ya mengi kwa expect ya kwa de mundu umewili hata wewe yana mundu umewili hata ndina message ya maingi lakini naona wewe sawa kini bado kwa makana woge de utaraji hata kwa na mundu umetawa wewe kwa hiyo awetelete mundu yena ngale ukabika wana VAT mundu wena ngale ya wewe wetelete VAT anaona VAT ya wanoka yo banza wanyana
Aye. Ne tu ya di kibungo jalo no yoki. Nambana ndo neso ndabe. Kwa nini neso mana? Tiambo kwa maana yo tio no tabia hii. Na kuambo kwa maana mota. Yuyu ni ukulia wikala musi kwako. Musi kana wikala plotini. Ukitito renda. Owe town wikala plotini. No musi. Musi ndo ina numba wake tamusi. Yuko ni kwa yuko ni kala ni town. Musi na mumena numba. Lakini jadi wene idea kwa. Ayuwa ndo ngathi kala musi kana tukekala ba plotini. Wese be ando matwana na watu akibetindu kitwa musi. Kithi kala musi. Jitwage kebeti mundu atwa nundu ena aje nacho. Owa atwa mundu ndo twa atwa musi. Wa musi atwa mundu ko. Musi ni mundu ko ko tawo nene te kala kebeti chawa. Tana tatu na mukani amukonga kuona ba hote ukelela mundu emaseo. Nona hata undwa musi kwema kwa emi. Musi ko kwema wa. Lakini choba enda ukalilio sindu indo. Kedela sindu izu siye sande yana uyo basa ngi wese zambi nginyanga kala ni dokumenta. Baina dida. Yuko ndo mesa yi. Yona la yotawanya wa. Bado ndo namba kwa niwe. Wewe tata wete kendo tuyani. Kesawa. Kemoyo kesawa fiti. Kemoyo. Kwanza mwanziwe. Kwanza melanga lekoene. Bado ndinamba yupa lawe na lina niba uyani wako. Ya. Owe baba tiede na pyo. Owe ya no ugo nenga stress. Nanga kolo tinga likonge. Wemena ya wa boda boda kana yemena kilango atakuma undeni. Owe ya wa boda boda yo. Ndio ashani modhuko. Lakini ndi sawa na mundo wa boda boda. Owe wemena ya wa boda boda. Alafu tu pesa bado ni tunini. Owe enda mbesa mbingi. Mbesa mbingi. Kale mungu ya kana kani. Neza nililunge bwania niwe pyo kwanza tengo bambikie. Nyene bado ndinesaniwa. Akuko na mutsaza ngo. Yonda bye kada no kwekana no ya umandongi. Eno kolia yo. Tena kuwe. Tukekala watu enzete. Isu yake daye nini yaku. Ye majukumu mako ndo asanduni. Ndio kolia yo. Ukekala wenzete kana ukekala. Wa mwenye kwanza nike. Nipata na kwanza. Uyu ona te moke wawe ona pata na kwanza. Kana ndwendete mundu wenzeto. We ukwenza go kwa biona kwa ndo cha sai. Anike. Ndo tukekala ndo mu. Bena different nene. Okay. Tumela bantu tukoneka watu wenzete ngango makambotie. Ndo ya iwe maana tano yo wisi ngangili Yesu kitia moka. Bisi kwa maana tano bisi si ulo. Ngi choko nenga hii example ukenda wethile maundu meza ukenda undaje ye tukekala watu wenzete kana ndu nyingisa ngiona kikekala nya uyenzo tane change ngambi yosuka ino change ngambi yosuka owo nombe tekela wana we yuo aye ndineso kwetikela bada iyo kusuka ngasuka wene sawa lakini hivi na wakwa ni wea wa boda boda ndienda kutoa we mundu wa boda boda. Wana ndina leo yaku ambiuti na ine semo kawa masaja ome. Kama mundu tiwe yaku masaja ome ni wea. Nuka kona mundu ome niwe sinye ne kiwe mono ni. Ukawata mundu ome ombe ukamu. Oliwe dhawe na kiwe upa utu itonana. Nundu usiwe wea na vivongo kwa atambesa. Uwe waziwa na kwa njichenji wabu waleta mpo change. Aye, yu indu sinti so change. Niki. Ndo vivongo kwa atambesa na bado mbesa ilango kwa ata siyo lumbe wa isisi ya boda boda. Ko na kwa kingi ndendo tawe mundu wa boda boda. Wese yundi kuelezea ya mbesa siyawe yako. Ni kuelezea kulingana na mbesa ilana ilete kusave. Yoku tabasi ya mbesa ilango hata kwa mudena. So you can go
ni peme the natu thukuma mo o enjoy nini nini weta savings yako ni wata nesa mbele wanesa kila ni ya etina wana thukuma ana wale unanaya ana kamba na mkale ye mauta yo saving either takwa moya ile da yesiana sichini yangu alina ina ndiko yo isi lakini isi to nini ati ngwate izu nomba nene wete iza nozu isi nini nawa ya miongo alina itano utaibete nomba naona yuni ne baza nako kini yote ina wako ni mundu wa boda no eto mayu mbesa ni ona mbesa bado sieleza sio mo hiyo ni kidogo nitu nini mno boda ni part ya life na bikala uchoku wa mota na no kala uchoku elanga ale wako soki wa wecha boda ayine isitiwe yawa yuambie ni eke ni rukoma chao ngabwa wano ngoni yakwa nyeneki ndi sota wane mundu ukutwa boda okay ina weva na usine uyata mawala uyu ndenda mundu wa boda yo ka change we uswa boda not with kanise you na kwa ya no nende na kumanda we na inaiwe elango lina wife tie kibeti ningo nengwa we na yuko tutathi ukafeel kunewa nje sobe undu ni director tunaneni mwene we ndine nena na manager kana nganena na mundu ngi na neni na director twathi akathia kalea na lea yu sinitha ni twikie wife ko oba yede wa change bo no athi akalea ando emalea na ando machange ya yute maniwa onenga uya ne bendwe yo bendwe uya ai boda na mota ni meka hata na yakwa chaute no ute motorbike kushwana ngamale kanoka komboja mundu ngi akatumia inokulia ngamba etikela tatwa na ndi kembe yangu change uya kwambo diwe kale musi ngenda wedela we onge ne walikana na yoiba nati sioke wedela ni kwekala imwendi ambo change wa mino change wa there we sawa una we stable we manda ananya maisha magu kita wenda mundu wa muthemba kwa lakini leri yango maundu mema peni ama gedwa na maundu mayeba mema sio after mwe kalanganga nyatoka imane wo yani nene sawa nako kwa Mbenzi you ambo senze uya wendo utweka no wombo esima you are mino ke no ke ma ke mo ale tombo juke ma juene ju no zike ma ju ona cha mota yu amba wombo ake atu ata no kadhio kasende chenchu ya ndu no minioni wini wendo bendo akila kindu ukaete mugo musie kwa ka wendo kaikindu kitethwa no uthamyona ke ma ke kathingale kwa yengi ndo we na wendo ndinamba etikila ndwetikela niki nina leo bya mundu wa motorbike tutona nini nake mundu wa moto ena thina wisi thina kwa hiyo thina kwa tiuya nawe yawe yangu kwata wepo thina ka ekibeti uwa wana mundu ume ya amua kutwana etha amwe kindu na ketha na ndao mundu we tembe hapo ni goni mandio tembe but ni kwenda ta ekibeti wendo ni different na to mapenzi tu akuitha kani ndina lea anon we sawa youth na ni uya owane wathi wa change uya omanda ukachunena manda V8 yako ndethia yetu wana no yutelese ndo hapo ngwana wena thina lakini nyende ngukwenda kwa unaenda wa mwangoni yako kuonana na wendi wako ambao manda mbesa wa manda mbesa ndo manda ningutia namba kangu ni ya simu wa change ya we there we stable na mbesa kamanda
Odena ga mundu ngi na aika kwenda ndo ni kwendie. Yada myaka sio ndi nambende kai. Wa mwadiana na mundu abu mbona no ngumandi yana kwenda. Na ndo amanda na ndo ambivila. Yun ndo mbodi wibange na webanga komanda. Takwara mundu na V8. Chi haraka yaku niyo kotebe. Na wendo wagu wena thina. Wena thina. Ketha haraka yako ni ekundethi. Niona wena thina. Enda wekati. Oi namba no undie ya. Ngotia na. Ande yona ko yale wengo yenenge uzyo yako kometia. Sawa. Kwa we. Ana kwana na ngo yagu. Tesia tayo. Kwana na kwana na kwagu. Ndo naona wenda mundu ina mbesa angale. Anyiko nyona niyo basa. Lakini nongo tata nibendu wewe. Ndo basa ningilambia no wewe ya uthi wete. Lakini yunjo uthi ombado mana nondo onena kebeti. Amboyu komande oya kango ni simu ako ni simu ko unetela namba ya simu nunenga namba mana niona wena simu nene kwenye nongo ne de la noenda V8 kwenye nona yuyu bwipo to betania V8 ne dikela no mienda lakini endo wesi ketha wena wendo isilie mono yo lwako nyini ngwendie na ndo we sawa akala nenda undukwana na wendi wako bado ndina kwata mundu tutoneka dania mundu tutona tedania nenda mundu we na mbesa mundu we stable kuinye mundu we stable na mbesa na mundu tutedhinanya ni dhero ne metangi tembeanga ngoma na Mbenzi Yesu lakini kulingana nondo na eleisia na miuku na nenga na namba toko kwa mana ko Mbenzi no ko manda ndunewa hai Mbenzi Yesu tuiro bwana ni nayo ndende mbesa muno gendo jambe ndenda mundu ina mbesa ndenda mundu kabalanga zio kwa motani yakwa nibendo wawe yakwa ndenda mundu ina mbesa tena V8 ama V8 tione kangi wo Kenya lakini zio kwa motani yakwa ningo kainge Mbenzi komanda Mbenzi yakwa we mundu we Benjamin watu vesa twake twakamota twitoboa murembo wenda mundu we nangali nini ngali kuginya stairs ailika na ile mundu we Benjamin pole sana ilenge ko kangale kwenu bado tukakunenga ebuso yenge ya kukamdene wa Mbenzi na hindu kenda uyenda kuikwatia baby kana kwa kikamba kila tumita Mbenzi pena mboko na bu muthia wa kilungu na inde bu na otume namba visa waku nikenda kwate ebuso ya kukamdene wa Mbenzi kwa uniasha bye bye and I love you so much. We ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiuk tutumie visa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia Mbenzi. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi.